Pozdrav svima. Kao što vidite oko nas svugdje je magla. Polovina novembra, smog, magla. A obzirom da je vikend, mi smo odlučili da odijemo na neku višu nadmorsku visinu, da vidimo da li tamo ima magle, da li je ljepota i da li je čist zrak. Nakon radne sedmice treba nam odmor, a gdje bolje da se odmorimo nego u prirodi. Pratite nas u nastavku videa i odmorite zajedno sa nama. Evo nas ubrzo silazimo sa autoputa i počinjemo da se penjemo u planinu. Evo tu se lagano razvedrava. Nakon toliko vremena da vidimo vedro nebo. Stigli smo na Nišće, dan ćemo iskoristiti za ovu lijepu šetnju po prirodi i posjetu Bijambarskim pećinama.
Evo, kupili smo ulaznicu za Bijabarsku pećinu koja izgleda ovako. To je srednja Bijabarska pećina i sad idemo da je posjetimo. Evo ovdje 200 metara prije ulaza u pećinu imate ovaj restoran sa predobrom hranom. To je ulaz u srednju pećinu. Jeste ovo dobro? Čuvaj se. Srednja Bijabarska pećina, odnosno njen dio za posjetioce koji je otvoren, je duga oko 500 metara i posjeduje 4 velike sale. Kao što vidite, sve je uređeno, osvijetljeno i prije svega bezbjedno za posjetu. Temperatura u pećini je tokom cijele godine oko 5 stepeni i zrak je ugodan, nije ni zagušljivo, vjerovatno zbog raznih otvora u stijenama iznad kroz koje zrak cirkuliše.
Ovdje dolazimo do jednog užeg prolaza, čija visina 150 cm i on vodi do jedne velike sale. Na plafonu pećine vidimo i pećinski nakit, stalaktite. Čitava pećina je bogata njima. Ovo je čudo prirode. U pećini nema šanse da se izgubite jer imate označene gdje se nalazi izlaz. Ovdje imate infografike. Nakon posjete srednjoj, odnosno glavnoj Bijambarskoj pećini, sad idemo da posjetimo i gornju Bijambarsku pećinu. Ona je puno manja, ali je prelijepa i pogled je fantastičan, pošto se ona nalazi na uzvišenju i također za nju ulaze besplatno. Ovako izgleda put do gornje pećine. A ovo je priroda koja vas okružuje. Ovako izgleda gornja Bijambarska pećina, čine dva velika otvora. Nekad tu možete sresti i šišmiše te neke druge životinje.
Mi sad nastavljamo šetnju da vidimo šta još možemo pronaći zanimljivo. Ova mala pećina, kako izgleda lijepo i primamljivo, a to je u stvari jedna od najopasnijih pećina. To je aktivni ponor, znači nakon ulaza u pećinu i poslije 10-ak metara prelazi u vrlo strm vertikalni kanal dubine oko 6 metara koji vodi do aktivnog dijela pećine, a u tom dijelu se nalazi voda koja kroz uski sifon jezero ulazi s njene lijeve strane. Znači to je ponor. Ovaj kraj je poznat po velikom broju pećina. Ovdje ispred nas nalazi se Đurđina pećina. Znači, po svom nastanku Đurđina pećina predstavlja nekadašnji ponor slivnog područja Bjelila, koji je otvaranjem nižih ponora ostao izvan funkcije. Duga 142 metra. Sad da vidimo kako izgleda ova pećina. Prilaz pećini je lijep, tu je i zaštitna ograda, a pećina se nalazi dole ispod. Kako se dan bliži kraju i mi završavamo naš današnji izlet. Hvala vam što ste nas gledali i vidimo se u nekom narednom videu.